الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده وأشكره إنه غفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariyami, mga bubayami, mga pagariyami sa local government, paguluanan Sultan sa Tanaw, Honorable Mayor si Dagar Palindong Alhaj, ayat na badawin nabi aslas lami nagu pada adat kami nagyang kutuak kinib ganamir kano po salam akalilingkad nagu kapipya ginawa kumplito nagu limu nagu kabarakat upang ningkos iku Allah Ta'ala agyang kutwa maana assalam nagyuti mipagintaw tanong sa giyang kaya dunia na sampay sa alungan namon. Ayay niya mapipikirak na pagaluin ko si nagyang kutwa yaw kitiw miyangawonan tanong mga tao mga laiparateya agyang kutwa kapagalawiran si ikulan-ulan Ramadan na anto na unun ipagalawiran anto na unun isimba ipagalawiran sa diyang kuta-ulan-ulan Ramadan. Si ikudatan urumpen na kaluya nadaan tanwa aluin agyang kaya ulan-ulan Ramadan agyang kaya ulan-ulan Ramadan na ikasyaway ulan-ulan ko 10 agudwa ulan-ulan. Yang kaya ulan-ulan Ramadan na miyakat talinguma sa babasuka ulang wa namiratya si Allah Ta'ala miyakat talinguma sa ulan-ulan Ramadan na sutinun so puso adi masusut miyakat talinguma sa ulan-ulan Ramadan na ipenggulalan ulang mo na miratya si Allah Ta'ala sa penggulalan sa katiru nagugalabang kagiuti dubaluya lutuiran agad talingong aniran sa anuman amor sukman sutaw amya mula sa danian pia-pia danian pakai dia yang kutap yang mulanian na makapasendit sa talo to pakasendit ka amay kau mau agi yang kutwa ka bragunanian sa yang kutap yang mulanian na aban yang kerabu somiaunan tanwa pagtaw ang mga laiparatiyaya na aya kapulupitiran sa giyang kaya kapagalawiran sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na ulampen na disiran din merimparan na tanto siran din na mabububaya sa giyang kutwa ay mananyan nakapakat tali kumakiran ulan-ulan Ramadan aya butwa sabab sa kapagubaya na ansiran makatubad si Allah Ta'ala naguan silan makapanabuntaman sa simba si Allah Ta'ala yung kutwa diranon di ka pa kapriparadwi sa ng ulan sa tanto siran na mawabaya na amay ka ilayin tanong kumasat tanong iman po nagtuta kaya kapgatu kaweron
itenggisaan na tiginam garipo sa mapita. Nasumiyang ang tanong na ulan na tanto sira din na maubaya. Uri ang manuayamanan yan, nanumuulan. Nanumuulan man na mararatad na ginawairan. Sa ayaw tuwak kararata ginawairan. Na ayaw tuwak kararata ginawairan. Na kagiya mihipus agyang kutwa ulan-ulan. Ababarakasan. Kagiya mihipus agyang kutwa ulan-ulan. Aayamanan yan na pagkakatak ng wallahu ta'ala agyang kutwa nga panggalap ko na mas mati. Na ayaw buwa pagtibulong iranon. Na makaputlumang nisiran. Wallahu ta'ala saya ang tanah. Pangninamir ka. Amak, misampay kami mangpisa. Ayamanan yan. Napakatali mo magulan-ulan ng Ramadan. Tandayin luto na magulan. Yutod ni masusuiran na putlumang niniran si wallahu ta'ala. Kaya mi aluitan no na maluitan mo o mga kalbihan ang matatapos sa kayang kayat ulan-ulan Ramadan. Kapanguyat sa ginawatan o ba panguyat sa antado makap panaguntaman sa simbasin ko Allah Ta'ala. Antado makap panaguntaman sa mga galbak sa Islam. Pada amal dalam sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na sumapong galabog kumano siap sunat na aya ikwa badintian aya timbang yan na parad. So para doon mapong galabog kumano siya sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na aya timbang yan na 70 aparad. So salungan sa diyang kaya ulan-ulan Ramadan na makalalabi na bumagkalalawan adi susang gibwa. Di susang gibwa ayam anan yan nagawin ko mga padaulan ka. So tasbih sa diyang kaya ulan-ulan Ramadan na makalalabi adi susang gibwa tasbih. Sipo mga ulan-ulan. So surat isa karakat sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na makalalawan. Sa sanggi buwa di su ayam ananian na mga sipo mga ulan-ulan. So kapag umrasa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na ayat timbang yan na anay haji. Na malagyang kutuwak kala. Amada dalam alimu sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Laylatul Qadr. Kaya ayam anan yan na magpunta no may kugagawin sa giyang kutwa kapsang bayang tano sa mga tahajud. Kau ba kalo na ayam anan yan na katabuan tano giyang kutwa Laylatul Qadr. Nagyang kutwa Laylatul Qadr na khairon min alfi shahr. Tumu adi susang dibuwa ulan-ulan. Yan yung nagyang kutwa mapapadalong adimu sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan. Nagyang kutwa sang dibuwa ulan-ulan na biyagi tumutok na 80 agut loragun agut taluulan agut na padiyan na mga gawin. Inamanutok. Di karo sampai na umur na makalalabakat mo. Agkaklim ka sa ano na mo reagyan puto balas. Yang kaya ulan-ulan Ramadan na subadas. Sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na deden matenduk ikalayan. La yataqayyad bi adadin muayyan. Deden matenduk ikalayan og idna himbagay si ko dipus agyang kuto balas yan sa bigay di hisab sa deden ayam anan yan na deden na ito agyang kuto ikman.
tungan niya. Padapan sa ayamanan yang naman dalam sagyang kaya ulan-ulan Ramadan alimu na Peter Sufyan bin Uyayna rahimahullah agyang kutwa katuruyan na amay kamakataling umas sa mga tao sa alungan na mauri na makabubaya daros sa mga tao na ayat kibayad ka nagyang kutwa ayamanan yan na miya pagaman kasagyang kaya dunia na amay katuman kadadin ayamanan yan na kibayad ka mituman na ayaw ko alam mo simbang kasi Allah ta'ala nagyang kutwa puasa na sudin sa Allah ta'ala pangilay sa kita pakasul ka sagyang kutwa surga sa ayamanan yan na ayaw ko kaya pakasul ka sa surga nagyang kutwa ayamanan yan na puasang na kagya sa puasa na ayaw balasan na sa Allah ta'ala so puasa narakanan wallahu ta'ala nagyuti kaya paka surga yang kutwa tao sa surga amya na nga din suaya manan niya nalangwan amalya kami ni pamilya dapat na makatipid nakautuwa miya kasul sa yang kutwa surga sa ayaw mo pa sabab nagyang kutwa ay manan niya na puasa niya na kagiyang mi aluit tanwa agyang kanana matatag akalbihan limu sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na ayak man na pagaluin tanong na giyang kaya sumya nga unaan tanwa pagtawa mga naiparat kayan anto na ini alawiran sa giyang kaya ay manan yan na ulan-ulan Ramadan na ayak paganiya ini alawiran nun nagyang kutwa kabatiya sa Quran. Tilawat Al-Quranil Karim. Yang kana nakabatiya sa Quran, nagyinan imak kalalabiya simba. Kapsumba yang kanang batian kasukuran. Punay haji ka ng batian kasukuran. So mga kukuman, ayamanan yan na mga kandiyakat, mga langon tama na mga kukuman na imatatapusag yung kananakuran. So mga unan tanwa pagtaw, mga laiparatya na aya galabekiran na yang kutwa kapmeti asag yang kutwa Quran taman sa iblang aginan. So Imam Malik aginan so isa ko mga imam. Na so Imam Malik na aya tabiat yan. Aya sifat yan. Na ayaw maanan yan na tendayin no saragun na kapang doon pengdoon yan sumadak lataw na andad ni kaya nakataling mo ulan-ulan ng Ramadan na ayaw maanan yan na ipetergya nagyang kutwa kapang doon yan sa kiyang kutwa madaglataw sa ayaw ipsindihin nun nakabatya sa Quran naman si Imam Malik so Imam Malik na aya miya pagidadian na 70 Agusyaw miya pagidadu Imam Malik aya pada agyang kutwa mga imam ay no maluin tanong siya agyang kutwa mga idodiran na so Ibn Hanbal na ayam ya pagidadian na 70 agupito. Nasu Abu Hanifah na ayam ya pagidadian na 70 rabu. Nasu Syafi'i na ayam ya pagidadian na 50 agupat rabu. Gina ni may tukiran idan. Kaya pagintaw niya sa diyang kaya dunia na 50 agupat rabu.
So Uthman radhiyallahu an na ketamatian sa Quran. Si ikuman gawi na makaisan yan matamat. Yuto so Uthman bin Affan radhiyallahu an. Aso Uthman na miya aloy sa kitab ayat kebabayan yan nagyang ayat lokak kelas. Paganayron ang kebabayan yan nagyang uta isbaul ji'an ayamanan yan nagyang kutwa kapugumakana sa giyang kutwa ayamanan yan na di pemakakan apasangi kapagana kapamagana. Ikadua apa kebabayan yan nagyang kutwa kiswatul Quran yang kutwa ayamanan yan na daaban yan mga gitaran na dinan siran pamasaan sa mga gitar nila. Ikatlo, nakaw to mi adoy ruhman nagyang kutwa tilawat al-Quranil Karim kabatiyak man sa Quran inamanuto. So Uthman bin Affan radhiyallahu anhu nagyutos uman salungan na matamatian sa Quran. So mga naiparati ako miya nga una ang tanong. Na pagkat ketamatiran sa Quran si iko pagagawi ulan-ulan Ramadan sa makatlo kagagawi na ketamatian sa Quran. So manso sa bagiun na uman pitong gawi na matamatiran sa Quran. So manso sa bagikiran na uman sa pulo gawi kung kagagawi ko ulan-ulan Ramadan na matamatiran sa Quran. Nagyutod ni ayamanan yan na ipagalawiran sa giyang kuto ulan-ulan Ramadan agyang kutwa kabatya sa Quran. Kagiyang katawaniran ayamanan yan na tantod naman na ibanas. So kapada na ayawaraan yan na uman pitugawi na matamat yan sa Quran. Tanday no to sarabun na uman din na pitugawi na matamat yan sa Quran. Nasi ko ulan-ulan Ramadan na uman talugawi na matamat yan sa Quran. Nasikoy ka sa puno. Amore ko ulan-ulan Ramadan lagi dayag yang kaya masa tanu aya lambar kita nu nagpakaya sa pulo gawi uni na siyaw gawi. Na uman isa kagagawi na matamatyan sa Quran. Si umurya sa pulo gawi na uman din kagagawi na matamatyan sa Quran. Sukman Imam Syafi'i na ayamam kapasannya ni kabatya na maka 60 yan matamat sa Quran. Binaso Syafi'i ayam buam ya pakididian na 54 ra. Imam Syafi'i ayamanan yan na uman salungan na makadua niyan matamat sa Quran. Makaisan yan matamat sa iko kadudundong na makaisan yan matamat sa iko kadudong. Ayamanan yan na makadua sa iko salungan. Nagiyan ni ayamanan yan na kapasang usapi sa ayamanan yan na kabatya sa Quran. So Ali bin Abi Talib inutanuro na ipagado yan kakagami ko konektar sa yang kuto kapasang yan magpikabadya sa Quran na so Ali bin Abi Talib
na pedesap pagkagawain yan. O dunia na talubam. Maganayron nagyang kuto al-khidmatu lid-daif. Ayam anan yan nagyang kuto pagkababayaan yan. Agyang kuto din yan ikat servisyo. Si iku ayam anan yan na mga bisita niya. Ikadua, idol yan. Nagyang kuto ad-darb bisayf. Yang kuto ay pagkababayaan yan nagyang kuto akat didawa. Yun to sumasa. Agyang kuto ayam anan yan na katidawa sa agyang kuto masa. Jihad di sabili. Ikatlo, ang pagkababayaan ng Ali bin Abi Talib na tilawat Al-Quranil Karim. Kau ya alwiru managyang kutuang kabat niya sa Quran. Nagyang kanan namin ang alawit tanusan na ginagdan ipagalawiran. Ulan-ulan Ramadan, agyang kutuang ayam ananian na kabat niya sa Quran. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan. Naman qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim. Aya mana yang kutuak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa tawat tigian abatian yan sa Quran na umani sakti manabatang harf na ayam anan yan na ayam balas Allah Ta'ala na mapia. Nagyang kuto mi alo yung mapia na 10 man ayam anan yan na imbalas Allah Ta'ala. Kagidagyang kuto alif lam mim. Nagyuto naknabaw to ayam anan yan na sakti man kalima katulot tuwa batang. Na umani sakti man ruuna ayam anan yan na 10 amapia. Madunga manutup pag ito man. Yebuang ye ngutab katerang sa bismillahirrahmanirrahim na aya batang uto na labi 20. Nati labi 200 amapya. Agagwang ka ayam ananian na balas ikwallahu ta'ala. Yang kaiyak Quran na aya alphabet yan, aya huruf yan, batang yan na 330,733. Gina ni ayam ananian na batang agyang kanana Quran Allahu A'lam. Kakagia bida-bida sa mga ulama sa research. Adna isa mi bat akan na adna definisi yan. May to definisi. So masui sa una miandap man adi mangusya na adap man na definisi yan. Mga ito mo definisi. Nagyang kutwa 330,733 alphabet yan na marigo manutupan dupat yung pira ayam ananian na balas yan at si 10 na takaw rin na Allah Ta'ala at taman sa 700 ayam ananian na kala ay balas Allah Ta'ala agyuti kala balas sukman su kalima word agyang kanan Al-Quran na ayat kadaklian na 77,845 gina niya yung mananian na kalima agyang kanan ng Quran kadaplian. So ayat yan na ayat agyang kanan ng Quran na 6,236 gina ni ayam mananian na miyawat ya tanong Allahu A'lam so Allah Ta'ala ay matausan agad na mga diferensya adi ikang bida-bidaan ayam mananian yun di research ayo por katin na kararan yan. Ayak karga nagyang kana na di magitong sagyang na batang Quran na may kudika dingka katawan nagyang kuto arud. Arud maana yan yung ta subject ka arud. Na dingka din marag nakapagitungog. Agyang kuto mga ungan si kumangarab amapasang sagyang na arud na upama ka aya kabayairan na palayan aya kapusan yan na ba na palayan ba isa ka kitab uli na waya kabayaran na aya kapusan yan na pamara na palayan ra agyang kuto kapusan yan kami nga kapala kitab sagyang kuto amanan yan na ipapaarniran sagyang kuto kadto sa bahasa Arab kaya mi adu itadutu
na ayat mana itundug tanurun. Nagyang kutwa al-istighfar kapang ni sarila si Allah Ta'ala. Agyang kanan a istighfar na isusuguan na wagamatan wagamasna. Ayat na mitiro na sa Allah Ta'ala. Sa kisusuguan yan sa agyang kanan a istighfar kapang ni sarila si Allah Ta'ala. Yang kanan kapang ni sarila si Allah Ta'ala na ayat na mitiro na sa Allah Ta'ala at tigyan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ayam ananian napang ni kanu sarila kutuhan niyo. Amataan na sallallahu ta'ala na sa kanya ni ayam ananian nani di mamagay sarila. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sekalian nag-imang ni sarila bukad na niyan sa makapito puno yan makapito punoon makapang ni sarila at manutoy sa ariwaya na makamagatos makapang ni ron sarila sa aya din yan ditiroon na adin ang ayam anan yan na buntal agyang nakapang ni sarila anto na ay buntal agyang kutwa di katiro asagyang kutwa kapang ni sarila. Nagyang kanan akapang ni sarila na ayat buntalian na pitwa buntalian. Na kupakaya gyang kaya matasod na kupakaya kapasangan tanurun. Lumangag ugiit na insyaallah taala na dun abadi ayaman niyan na makapung ni sarila si Allah taala tagyang kaya pagaluin tanong kakagyang kutuan buon na mga bebebaatan to na andeng niyo penakatawan. Pagaday sa giyang kuto ayamanan yan na kapang ni sarila apetero nakas ikukadnan arapun alamin. Agi na niyo pamaka yataguan sa uluan na giyay uluan yan. Agi ang kuto Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abduka wa ana wa wa'dika ma istata'at A'udhu bika min syarri san'at abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maduanan matas. Aya mana yang kutwa katero kapang ni sarila si Allah Ta'ala na pitero kaya Allah kadnang ko daatuhan arwar ka inadna kung ka nasakan na uripan ka saken na pauno tunut akur ka kuya mana niyan na ini suku ka kutama na gagagag kurun melindung akur kasi ikum yang gelebeka kena mga rarata berarti aku ayam mana niyan na solimu ka na ini begeng kanaku gupirat aku asaken na ayam mana niyan na kedusak narila iya kunta kamataan adad na pemgesaro arila arwar kaya Allah. Nagi ayam anan yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam anan yan na binyanan diteruun sa kapakaya 70 udi na makamagatos yan maturusan yang kutwa uunto dan yan. Adong pa na isa akadero sa kapang ni sarila nagyang kutwa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa Allah faghfir li maghfiratan min indak warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ayam ananian na kadnang ko na miyakas sila akurkas sa madakal akasalaan miyakan dusa akurkas sa tantua madakal adusa na doon na pririla arwar kaya Allah narila iyakong ka sarila apunder ka nakalimu na kong kamataan asakay masaling gagawa makalimu. Ikatuluwa putiroon ka amay kakabaya ka pang sarila nagtiroan kagyang kuto rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
kadnangku narila iya kung ka nagpakataubat akong ka kasakaya manan yan na pataubatan at pamagaysak taubat. Ikapat ayaw manan yan nakapang ni sarila si Allah Ta'ala na pagtaroon kagiyang kuto Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ayaw manan yan na kadnangku na miyakas sila akor ka na maapi akong ka rilai akong ka kamataan na dednab mamaaf arwar. Ikalima nagyang kutuak at teruang ka sa gimut astagfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilay. Aya maanan yan na bangniya kurka sarila asakay Tuhan aya maanan yan na uyag-uyag at tandingan wa atubu ilay na patubat akur. Nagyang anap yang aluwitan wa isa taman sa lima na kapakaya maduanan mga radagan ka matas na ayat kesuatan urun nagyang kayat un na kapakaya ginang buhay dito nung ditiroon na insyaAllah ta'ala na miyabat na doon sa giyang kutwa ayamanan yan narina Allah ta'ala yang kutwa ikanam nagyang kutwa rabbik firli yung pamana pero ang kapusa gadin sa kagagang kaun na insyaAllah ta'ala na kapapatang ka nga sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na kagya ayakat pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadisul qudsi at tigwa Allah ta'ala baadan sinian untuk ditiru ka umat na kagawi sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan baadan abang ni kaib kaya kanun supang niya baadan abang ni sarila karilaan ko baadan abang ni sa petaubat kata-kataubat na kan kau inaman ko nanti teru angka yang butuh rabbik firli dingkad lu tu di teru taman sakit gengkong ikapitu nagi yang butuh astagfirullah ay mananian na ayak kalaleman o dilatanu nagi yang kanan na duong na insyaallah ta'ala kenapa di kagi yang mamubana badi ay mananian na terima Allah ta'ala katerima Allah ta'ala ayaman astagfirullah na miyang ni kasarila si wallahu ta'ala sarilang kanya lagit mabuag yung ta rabbik firli kadnang po narila yakong pa ayaman na niyan na mala ukur tanu saging ka kinisampay tanu saging ka ulan-ulan Ramadan sa ayaman na niyan na mangnit tanurun sarila ka insyaallah ta'ala na basta amang ni kasarila si wallahu ta'ala saging ka ulan-ulan Ramadan na perilaan kanya taubat kau na bakat taubatan kalian insyaallah ta'ala. Yan kaya makapantag sa yan kaya istighfar kapag ni sarila si Allah ta'ala na ayakat teruun mga ulama lagi doa Aisyah radhiyallahu an na ayakat teruyan na tigi na tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katira aya maanan yan na miyaguntung so tahu aya maanan yan na aya mada kalamiso surat sa giyang kutwa kitabian amay kay bagayro na giyang kutwa kitabian sa alungan namon na aya mada kalamiso suratun na giyang kutwa istighfar yang kutwa ayam ananian na katiruan yan sa yang kutwa kapag ninyan wallahu ta'ala sarin nagyuti baguntung at iku Aisyah radhiyallahu anha sulukman na ayakat tiru yang kuwata yan at digina ya bunay kay wataku ikaritang awid lisanak nayamang kaatigian suding kadikat teruah kagiyang kutwa rila iya kong kaya Allah rabbik firli na ayaman na layamang kasudila ka uding kasandikat teru dingkadan diteru at dingkadan diteru at teru agiyang ka na rabbik firli sa adin sa kagagang kau inutok na kagiya adin
ayam anan yan na ibibigay sa Allah Ta'ala oras. Aupun ka kabuto ni. Upun ka ayam anan yan na matabu. Kaupininum Allah Ta'ala sa giyang kutwa ayam anan yan na ibibigay niya na oras. Na didembekan dun Allah Ta'ala. Uba niyan di matarim agi ang kutwa katiru ang masagiyang tarabigkan. Nagyo di katiru ulugman. Siya kuwa tayan layamang kadang sudila. Uba ka pembagay sa ayam anan yan na layaman na kaundin agi ang kutwa ding kadikater wa sarap bigkel o pun kamasamba agi ang kutwa ayam anan yan na kau pinir wallahu ta'ala namya guntong ka pril ang kawallahu ta'ala na upung ka rin wallahu ta'ala si kapakasul sa agi ang kutwa ayam anan yan na sur. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay akatero yan si kumangabai na tigyang kumangabai ya aktirna minal istighfar pakandeglan niyo at tigyan kay mangabai so dinyo di kapamangni sarila si Allah Ta'ala kami layak na tigyan ayamanakal amatatagus si kunaraka na sumangabai. Ana da makatigragi ang kutwa sa kataw kuba inamid teru. At tigina ay akatero yan na tigina malana akbar ahlin na. Ino kami at tigin ayam anan yan na madagal matatagos sa agiyang kutwa naraka jahannam. Natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigin at tuktirnal la'an wa takpurnal ashira. Ayaw to at tigyan, tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabapian, nagi ang kutwa ninyo di kapakandagla sa giyang kutwa kasinta. Pamana apian taon din, suwata ka, so pagaring ka, so tunganin ka, so nadinggan din di parirawasin. Dinggan isinda, cinta din na, ayamanan yan, nadinggan di mater, nagyuti sa baba. Ikadua, nagyang kuto tuktirnal, giyang kuto ayaman na takpurnal asira. Ayaman nagyang kuto ninyo kapagulutis ito mga darudupay. Nagyang kuto adu ami aduin nami lebu-lebu duto. Kati di ko ginagan ko anak ko di kita ko sa tiyang ko ako kunara kadihan. Inyo to pagawid na kan. Kati ginagan ko pamakabo ayagan na bagakan nakasida. Di nagkanakan upang makadiyakan kagulutan so darudupa ka na ginaganak na binibigagak. Nagtago ako ito sa giyang kutuwa na rakadyahan ng ayamanan yan na malbuduta sa laban. Nabutok problema. So katada na ayakatero iyan na tigyan asok Quran. Na din sa Quran na dinyar kanu ditero nagyang kutwa sakit yu. Nagudinyan kanu ditero nagyang kutwa gunung yan. Nanto na uto. Natigyan ayat tigyan asakit yu nagyang kutwa ayam anan yan na dunu yang kutwa kang gelebek sadusa si Allah Ta'ala. Na ayat tigyan abunung yan. Na ayat 3 na gulungyan nagyong mutual istighfar kapang ni sarila si Allah Ta'ala napang ni kanu sarila si Allah Ta'ala ka insyaallah Ta'ala namiya dadluto agi ang kuto ayam ananian namiya adoy ayam ananian na panyaki ayam gulungyan nagyong ta istighfar. At na isa amit terus iku mga ada ulama at bigyan astadin sa tao ayami siringan yan sa giyang kutwa kubur na giyang kutwa mapasang ikapang ni sarila si Allah Ta'ala na ayamanan yan na padadrisa miaguntong ka makakukonektar sa giyang kutwa tao ayamanan yan na mapasang ikapagistik pa. Niya kaysa na at nasa katawa Arab
Agiang kutu Arab na Peter yan si isagiang kutu mga padiyan. At tigyan na ubuad na tigyan na bakataling umarakitanong. Ambun yung rakitanong. Naturun tanurun. Aayam anan yan na pakandag lang yan agiang kutu at istighfar. Agiang kutu kapang ni sarila si Allah Ta'ala. Na inuto. Na kagiagiang kutu kapang ni sarila si Allah Ta'ala. Na meron siya unagiang kutu ni Allah Ta'ala. Ayam anan yan. Na upun sudar pa nandidak kalau nagiang kutu ayam anan yan na dimang ni sarila si Allah Ta'ala na ikakalim Allah Ta'ala. Kagi mi adu itanutu na ayap man aluin tanu apa desa diingga na magkano yang unang tanu mga day paratia ipagalawiran si ikulan-ulan Ramadan nagiang kutwa kasih sadkah ayat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigya naman papara saiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai ayam anautu nasadin satau apa kabukaan yan agiang kutua di pusa na bagian yan agiang kutua balas salagi agiang kutua balas agiang kutua pihak kabukannya sa kadabab pelebatas agiang kutua ayamanan yan na balas pihak kabukannya kadi kaya magayroon nutu Allah Ta'ala abadas na manutuk kada utu abadas na manung ka manutuk bepandupat yung isa ka mas ito yuti sabab agyang kaya mga kagarita ng mga Arab na kutwa ka masi agyang kutwa sadkairan kagyang katawaniran agyang kutwa kalabadas isa Saudi na sumya ka panay haji na mangalat na traka abrarga sa karsada na mapapanundiran ipam tiga agyang kutwa mga mineral mga anto na ina panganangan igira ulan-ulan Ramadan pantag dosa katawiran sa giyang kuto ay manan yan na kalabaras sa giyang kuto kasid yang kaiya kasid ka na ayakat terunu Rasul sallallahu alaihi wasallam na giyang kuto say ay ibagayin kasadkan ka na anda din ikabukairon kulimang ka nagtiro agyang kutwasay sa ayat pagtiro niyan nagyang kaalima ka klase kagana yung pagtiro nagyang kutwa ayamanan yan na say ay inibagayin kasadkan ka apian tunad ni klase niya ang mga kasangkapan sa walay mga nindaran apian tunad ni klase niya natiro na giyang kutwasay at ginapunto sa girap pakabartani sak naman at na may tuakwasay nakaginip biyang yung kasalkang ganap kung gadawi ako mala akatalinguman ka sa ayamanan yan na alungan na mo malunga manutog papandupan ayaw panakyatabuan ka na sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dapat nalawan yan kung mga manusia ang maginawa naigira miakat tali mo masuk ulan-ulan Ramadan na bedak apa niya nagyang kuto kaginawa niya naigira ay alam mo na 10 gabi ulan-ulan Ramadan na sutiran at bedak kepetak-tak pa niya nagyang kuto kaginawa niya sabab sa giyang kuto katawin niya sa giyang kuto ayamanan niya nakalabadas agyang kuto kasidka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyaw na ayamanan niya na inirilaw ng Allah Ta'ala sumendusan niya inaman ito ikadua tero nagyang kuto say ay nibagayin ka asad ka na tigi na kunto haris palana sirto harisa sakan mana gurliyag na kagi ini bagi akong ka asad kang ka na iman to na penggurdi akong
umur dia nak kasagian kaya kubur ka. Api andan pagkatali ng mayamanan yan na makaseksa at sakip kuman yan. Sakan dibisar. Ikatlo, pero nagyang kutuasay, ay inibgayin ka ayamanan yan na sadgang ka, na tigyan na kunto aduan pakbagdan. Sakan naman naribuin ka. Nakagiya inibgay akong kasadgang ka na imanto namin galuya. Ayamanan yan, nagkababay ako sa kasa. Sadun sa kabayak. Nading ka dito, akadiya ka dito inggulala. Ikapat, at pero nagyang kutuwa siya, inibgay sadka, natigin na kunto kalila, pagkasartani, sak naman natigin sa timanakwa siya. Nakaginip niya patingin na sadka nga na, maluya ko ay manan niya na may dakdak na siya. Pamakanditar na, maluya ko apa nga nagpuluan, gatusan. Di mo nang ditar nagtaling man kasalungan na mo rin pamakanditar na hindi bugay. Paman nakasangkapan sa walay. Nagyuto ni masuswayan. Aayamanan yan na maloy at tanto madak. Ayamuri nagyang kutwa ikalima at tigin na kunto paniya paabukay tani. Sa akin naman at tigin na saya kuwag geda. Tidak kuman. Nakagini bagay kong kasadikang ka na, insyaAllah ta'ala na sakni, galamba kung mga tamong pagkatali kong anpas. Ano nga na mo? Benar mo. Piyet na kaya tamok ka nagyang kaya Pilipinas. Namataan na ayaman na niya nagdada. Na ayabuwag ka lang na sa pusabi ni pamagaytong. Nagyo diya man na niya, nang bulasan pagkawang mautan. Ada pa na isa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi sadaqati khamsa qisan ayam anan yan nagyang kaya tigyan akabgay sa sadka na ayam anan yan na ayam manadalmon na di makaklas madadalmon sa giyang kutwa kasidka paganayrun amanadalmon na giyang kutwa ayam anan yan na taziduhum fi amwadihim kumanumanan wallahu ta'ala agyang kutwa ayam anan yan na tamok inamanagyan kay mga idamang Arab Hirati pakat dengan magay agyang kutwa tamo kiran sa pantag sa kasidka. Kad na miya nagtunak ayam ananiya na miya kubri. Kagdam tano si iso mga sadkairan. Kagyang kaya mga Asian countries ang mga kubri nagpumakaw masaya. Sabab puto sa agyang kutwa ayam ananiyan. Nakaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa beden bebekala agyang kutwa tamok. Ikadua, nagyang ito dawaon lil marid, bulunganan sa ayam ananian na pagkasakit. Yang kutwa, ayam ananian na mga pamilya at na pagkasakiton napakasidga ka insyaAllah ta'ala nagyutoy kasabapan karakipin. Ikatlo, nagyang kutwa ayam ananian na uwadin makatataling murala, bada, na ayamanan yan na pagkadaan ko Allah ta'ala. Pagsagiyang ko to ayamanan yan na mapapadal mo amapya. Nagyang ko to yamuruna ala sirat kalbar kilkhatib. Amay kamoma. Agyang ko to akatitayo na mo na manusia. Sagyang ko to akitayin sa sirat al-mustaqim. Nagyang ko to mga tao. Mga barasan ka. Na lagi do kilat-kilat nakapakasasagdiran sa diyang kuto ay mananian na sirat al-mustaqim. Kaya ikalima agina ni muri nagyang kutwa wa yadkhulul jannah bighairi hisab wala adab. Kakasul sagyang kutwa surga. Sa dagna bas sumarya sa dirisud sagyang kutwa ay mananian na surga.
sabab utusag yang kutwa ayam ananian na kapasanyan ikasid ka. Yang kaya kasid ka na aya kay importante niyan. Bagula-bagula sa yang kay ulan-ulan Ramadan. Na inaman, so kasid ka, apian tunad ni bisid ka anak klaseng yan. Apian tunad ni klaseng yan. Mga pagigimo sa walay, mga giraw, mga barang-barang sa na ayam ananian nagina ni kebaloy. Asadang ka katarutop ni kusambayang ka, nagina ni itapalkaw. Agyang kutusan kang. Sudang ka katapalisi ko ayam ananian nakyap na haji ka kabad na mga karibatan nun. Na ayam ananian nagyuto, ayam ananian nagipanapan. Nagusulang mo na ayam ananian na mga dang kakatapali kung mga amal ka nagina ni kebaloy at pakatapal. Agi ang puto ay mananian namin ibing ka asad kang ka. Kagya laidok kaya ranian nagyang ka oras ka kukumay sa kauras na malung mapasang. Piasi tanugo mataman sa kulo ko lihada astagfirullah kuli walakum walisairil muslimin min kulli dhanb. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.